umntwana mangabe sizomsiza lapho siye siyifune impande zakhe siqale emnyombeni siqale leli dlozi ngithi lithenge ukuthi lenze lento silithenge nathi ukuthi lize ngobuhle yes lize ngobuhle uyayibona ndaba before sizongena kulento ukuthi kena sisusa lento bomnyama ukuthi lapha thinte khona kwamnyama yes izinto lezo siyazenza na abanye ke banokuvuselwa nje izilwane ezixosha idlozi empilweni yakhe iphendula ubiyena aphile ubulwane lezilwane iphile emzimbeni kodwa engaboni yena abantu abazobona lokho abantu abalapha nje ngami abantu abakwazi ukubona izinto ezisemfihlakalweni ukuthi lo muntu lona uhamba nezilwane lezilwane lezagitshezwa kuyena usibanibani nokosibanibani noma angasavethu usibanibani kodwa kuvela ukuthi kena kodwa lezilwane ahamba nazo lo muntu ukuze ngiyikhiphe ngizokwenza u1 no2 no3 no4 ubone ukuthi umuntu lokageza isinyama sisuke ageza umuntu left right and center thatha lezilwane lezi uzise kwaba kubo. Kuyenzeka mkhulu uthola ukuthi umuntu akadinge emutho 10 udinga nje ukuthi umgeze nje. Yebo. Kuyenzeka ukuthi cha umuntu akadinge umuntu lo muntu uyazi umuntu nje into yakincane nje manje uyazi akusiwona konke umuntu ozomlapha ngomuthi abanye abantu badinga usiko nje. Impilo yakhe umuntu ayiqondi konakala endulo konakala empandeni zakhe. Yebo ndaba kunezinto engadinga umuthi edinga uthatha impepho ushona emsamo. Yebo ndaba edinga ukuthi ke na uthatha impepho ushona emsamo uthatha imbuzi ushona emsamo uthatha intusho ushona emsamo. Abantu bathatha izinto zosiko bayithathe bazenze izinto zemithi ngoba phela ke vele kufanele ke lento ibuyile le meeting ngekho ithi endleleni yami ibuyile. Yabona kube nganani? Ungathini kuphela kwakho mawubuka indlela nje ekuchithe ngayo lento izangoma? No, uyazi ukuthi akusibona bonke abantu abambethe amabhayi okanye abathwasile kwakumele ngabe bayathwasa. Ngosinye isikhathi uthola lapho lento mayivuka ngithi uyakhumbula ukuthi endulo obaba mkhulu bahamba kabhlungu behamba nesilonda sokuthi bavalelekile. Uyayibona bavalelekile angikwazi ukuthi ngiyibize ngalento engiyiyona ngikwazi umaqekeleleyo you understand mase ebuya la sebebuya sebeyimimoya bahlala noma kubani kumele ukuthi mangabe umuntu eyinyangeni abheka ukuthi imimoya lena noma yidlozi elifuna lo mntwana asebenza. Konakala lapho ungathi ngafika nje umntwana esigodlweni wahlola wathola ukuthi kena kunezinto manje yesimo sabantu abadala la ahlala phansi yethwaza kanti no kumele ukuhlambulula lemimoya lele umntwana aqhubeke nempilo aphile. Sibona bonke abantu kumele bathwasa. Sesiphetha imuphi umyalezo ngokudlulisa kubelaphi bendabuko bebonke eSouth Africa nakubantu nje abadinga usizo abanenkinga nabasazolidinga ngoba umuntu emhlabeni uphila ngazi inkinga futhi uhlala udinga ukusizwa kuze impilo yakhe iqhubeke ibe phambili. Yabona kuba bonke abelaphi bendabuko kunabelaphi bendabuko isiphetho sami lesi kuhlushekile babizwa ngempuphe abasebenzi kholuthi abeze ngizobanika into yokusebenza azohamba basebenze bese kuba khona abelaphi bendabuko abasebenzayo kodwa babesebenza laba abangasebenzi babathatha bababukela phansi akekho ngcono kunomunye lapha kulapheni sonke siyafana manje ngayeke ukubukela abantu phansi abelaphi abangasebenzi nana abangasebenzi nize nginikeze into Ungathini ke kumuntu waseNingizimu Afrika olashwayo esingathi uyiclient yena? Yabona umuntu olashwayo mina ngiyafisa webantu bakithi layelani la shami namanje layelani la nina abantu wathi bawuzoya enyangeni first utshela mkhulu yezo na utshela abanye mawuzoya enyangeni phahla sikuxhumananise nedlozi noNkulunkulu bahlanganise benze into eyodwa uzinikeze noma 3 days to a week before uye enyangeni uyiphupho kungcono lo nyanga
ukuthi abakini bakuvumile uthi uye kuyona mavele nje uvuke uzwe ukuthi uzikoda inkuzi malanga ofela ungasizakala kutshela ndampela Lofika la kwasizakala bese uhamba uthi uzikoda iscam kanti wena ophaphile uvele wasuka phezulu ngoba uzokuthi uzikoda uyalapha wagijima ngoyakuzikoda abakini azange bakuvumele ukuthi uyakuzikoda akuyona yonke imithi abakini abavuma ukuyidla baphahlele khona ama signs azothi yes yebo ba right impela ke lapho babusi ngitsheleni umuntu okumele ngiyakuyena nginenkinga ka 1 no 2 no 3 no 4 bona abanye abantu bahamba inyanga sebeze bakhathele yini bezwa abantu bethi iyasebenza la inyanga usegijima nayo seyakuyona iyasebenza leyo ngijima hey qeda inyanga akaxhumani nabakubo nokungayiniki isikhathi sokusebenzisa umuthi ngendlela awunikeza isikhathi ufuna ukuthi into yakhe imlungele namhlanje yazi ukuthi abantu mina ngifuna ukulapha abantu abanjalo bangiyanyisa bayangicika futhi angifuni ukulapha abantu abanjalo mina umuntu ozocabanga ukuthi kena nginomlingo nguNkulunkulu mangimnika nje mayephuma la into zakhe seyihamba kahle ngifuna mina umuntu ozodla umuthi awuthembe futhi umuntu awudlayo ngoba angifuni ukungasho ave ngiciki eka umuntu uzofika since umuntu namhlanje kusasa phezulu yemkhulu kwenzeke phela kodwa kuzokwenzeka kanti mina mfethu kwahleni bafethu man cabangani nani lento man cabangani yabona udleni umuthi siyavuma udleni kodwa unikeza isikhathi ngiyajabula mawungabe uyichaza leyo yesikhathi unikeza isikhathi umuthi mfethu futhi mfethu uziqoqa asebenzisa umuthi kusasa uyolala nomuntu esifazana uyakhipha uyakhipha Fuyikhiphe inyama ukwalakeka phinde futhi ukufake kunethunze libi nje elenza ukuthi ke uma nihlangana into esizana umuntu esiza nowesifazana manihlangana lezi periods nasishare ingakho umuntu wakho mangabe usebenzisa umuthi nawe mayasebenzisa umuntu ohlala naye senzani imithi nobabili you understand masebenzisa umuthi lo akawusebenzisa umuthi uzomcindezela lo ikhona lento ukuthi angudla ufish angidli inyama yengulube vele mina umuntu wala ekhaya waqala wadla umuntu wala ekhaya ngisafuna ifish kodwa ingulube yidla ingulube kodwa ungayidli le ehamba idla amakake emakhaya nentibani ungayidli dlana le ngulube lezi idla imesh lezi ezikhandwa abelungu besiphethe insizwa besiphethe ikaka lana utholakala kanjani dokotela ndola ku social media Dr Mpilo yabezizwe zikode ingunguluzane yabona kulokhuzana ku TikTok ingunguluzane zikode mongena lapho amanamba ami zowathu angibiza amanamba ami mina ujwayela kabi nini goodbye